Buhatan na namo og balkon ang payag para naatay tambayan og lingkuran while gainom og kape. Ako anang gipabutang atbang sa Mount Tipulog para nindot tan-awon. Hello ka probinsya, mo ni siya ang video atong pagtukod namo sa balkon. Karon pa na ko na-upload kay karon pa na ko na-edit. So bago mi nagsugod, nag-inom sa mi og kape, kauban ang ako ang bayaw. Siya man gud ang mupanday sa balkon karon, bali helper lang ko. Diri lang mi nagkape sa gawas sa among gibuhat nga lamisa og bangko. Naanda na mo diri sa mua nga bago ka mosugod sa imong trabaho, inom sa kada og kape para pampakusog og pampaaptik. Pagkahuman ko pangape, namaho sa ako dali-dali para natay kusog sa gimbuhaton karon nga adlaw. Pinobre style lang ni ako kay pobre man ta. While nagkaon nga nagginamot, nalang gamay kanon unya sudanan og buwad kumbati na. Nan, saan ka ba? Akong ipaputol sa kong bayaw ang punuan sa lansones diri dool sa payag. Nindot man gud himuon nga poste kay lig-on unya nindot pud siya kay straight. Diri sa balkon nga among buhaton, mga round timber among gamiton kay wala namang goy mga ginabas kay nahurot na. Daghan man pud noon og makuha og mga round timber diri sa ubos. Pagkaputol gihinluan dayon ni Hernan og gipamutol ang mga sanga. Unya gitabangan lang pud nako kay para dali ra mahuman. Niti variety ni nga lansones amo lang pong gikuhaan kay daghan namang gud og tanom diri sa bungtod. Unya sa panahon karon dili namang gud kay ni mahalin kay daghan namang gud kay og mga variety nga nindot. Kung naaman galing mo palit, barato pud kaayo. Mao nang giputol na lang namo kay para dili pud malandungan ang kakao. Kini punuan kailangan ni siya panitan kay diri man gud mamuyo ang mga kanang ginatawag namo nga aquam. Perti kay na sila mamaak, sakit pa kay sa hantik. Lansones po ng ilahang paborito nga puyan. So, diri nato ipasumpay ka probinsya. Diri nato ipabutang ang ato ang balkon para gikan ta dinhi sa abuhan. Diretso na ta dinhi. Unya klaro kaayo ang dinha sa ubos. So mo na di ang tambubong. And then kining bukira. Pagkahuman na magkuha og mga poste, nanguha dayon ko og mga bato para patungan. Wala pa man gud koy budget para ipalit og semento para sa puting. Kailangan og importante kayo ni kay para dili madirekte sa yuta ang poste. Kay kung mauhon, dali ra kayo madaot og magabok kay kaunon man sa mga anay. Mo ni siya ang kinaraan nga pamaagi pero ginabuhat gyapon siya hangtod karon kay epektibo man gud. Ang uban delikado daw kay kung naikusog nga hangin, pwede daw matumba ang balay. Sakto man pod pero kung hinay ra, dili ra siya maunsa. Hinuon dili man pud kay kusog ang hangin diri sa bungtod. Purya lang kung naibagyo, murag delikado gud siya. Diri nga punto nagtaon og bris akong bayaw para pugong sa poste nga ipatindog. Kailangan mo gud ibutangan para lig-on tras wala pa yung mga busaog nga nakataod konekta sa atong payag. Ingon ani pud ang diskarte kung ipatong sa bato ang poste kay para dili mahiwi imuhang gitrabaho. Kay kulangan man ang kahoy mo na naka-decide mi nga manguha na lang midaan sa ubos. Sa ubos sa payag lang mi nanguha kay naidaghang mga kahoy nga gagmay dito. Kasagaran sa among gipangkuha kay mga baho or bago, nindot man guni nga kahoy kay lig-on tapos dili pod endangered species. Wala mi nanguha og mga lawaan ug uban pa nga mga klase kay bawal lang gud siya kuhaon. Pagkahuman og panguha amo na ning ipanghakot. Unya pag-abot diri sa ibabaw, amo dayang gisugdan o pagpatindog ang poste. Unya ibutangan nang pod og brace para lig-on. Kung ako ra siguro ang trabaho ani, maghapon na lang dili pa ko kaporma. Dili man gud sayon ang ingon ani nga trabaho. Kailangan siya experience kay kun di ka kabalo sigurado nga hiwi imong trabaho. Labi na og walay helper imuha tanan, ikaw ang gunit, ikaw pod ang bulansang. Pagkahuman sa isa ka poste, diri na pod mi sa ikaduha. Bali tulo ka poste ang among ibutang diri. Tama pod ni kay para lig-on unya daghan ba kay mo tambay diri, basig mahugmak unya. Dili man pod hinuon dali madaot ang kahoy basta dili lang siya permanente mabasa og tubig. Moabot pod ni siya og mga pila ka tuig basta katulang mga lig-on nga mga klase. Pag alas 11 sa udto, nangaon sa ami kay medyo gutom naman god. Kasayo yung kapabe. Niraman yung ini. Ano radis sa balunan? Yan, papa nimo. Balunan. Besod ko kanta. Ano teka di mo? Ha? Muli kay ko. Papa Ruby ay di pa pinukon diyon.
Pagkahapon, mo na ni ang status sa atong balkon na purma na. Gamay na lang og kulang makaatop na ta. Ug kung naabot ka diri nga part sa atong video, daghang kayong salamat. Ug kung gusto po nimo i-shoutout, comment lang din na sa ubos kay para ma-notice nato sa sunod nato nga video. Kung ganahan kag ingon ani nga klase nga content, basin pwede nga imong i-like or i-share ni nga video. Ako na si Vlog ni Jem, nagabuhat kog mga video mahitungod sa ato ang simple nga panginabi diri sa bukid. So yan probinsya, man ni siya ang update sa to ang balkon. So nana siya ay salog, unya kawayan atong gigamit and then pud siya atop. So nindot na kay diri ka probinsya. So sama sa akong inasulti perminti. Hasta nindota diri tungod kay klaro kaayo ang bukid sa Tipulog and then ang ubang parte dinha sa side sa Marilog og makita po nato dinha ang barangay Tambubong.